Naende ni Utanu munene kwa Amwaitu utui wa Masewani ulawi kilioni mbunge cha Kangundo ni kaundini ya Masaku. Itina kukwata uiti ute ndivi okunikilwa maundu makanza kuma kwanda kitale Ancent Kituku. Kwa masietwa nitawabitu sisa wa Kioko. Na daktari ni ukia kikundini kitu kia wabi na wa musi. Na tuyaka manele na miongo 5. Na kwisila ni daktari Kituku. Amwaitu nimedha mateve kama no kwisila uitini. Nundu me na mathina maingi na nimegwa na nimendegwa. Ni daktari Kituku nitwana mutongo yukwenda tutethia iithye Amwaitu. Nundu tutwana mathina mene yitu na yukuma munde nitwakwata daktari wa utui na wa bakubi na wothengiania na itu. Kwa utwegwa mutho nundu wa Kituku nitwegwa twikanesa na nitwegwa tathimwa ithi ta kikundiki tuungamite na tongo yula ukwitya mutongo yula ukwitya ukwenda twitha na mugo twitya kula tithe na mugo twipoyete mugo ndi ni wa ndhitu na mugo muno no twine na serikali ni yitu twenda o mugo muno nita mbitwe siwanza wa Mwanza nitwe kikambuyani na nina waiye tene na miaka 20 wau wa mbatandaka me naende wone na yitise na no amio wana ma yu maendeno wau ukethe yune kito ngethua naende yana ndiwo no tumie ne we baba hospitali ne the anuke konda yite wo bonga bo naende yana ndio kie kanza swanze yao sita cervical cancer na netweke dota fit bio toka mina manaka na kanza yesu yetwe ni infection nimwewa na yuba ndo ile unena sanzo kanza anze ayo sie ni sexually transmitted disease nimwewa nondo yetwe ni virus 99% ya yetwe ni virus yomoto mesene saiko human papilloma virus na virus yesu ikwata na kuma munungino longe kwisilano ma komaimo sasa mwangwa ndo naze na virus yesu ni yete kanza yesu muno na mwezi kanza yesu ni mwezi ayo wete ibeti bingi muno sito sasa na kwao kendo chambe kwesia na kanza yesu ni laisi muno ne kwesela twikale mikaile miseo sasa nondo kukwara no kwa kanza yesu kwara ni ondo muno ndo HIV kwara nawe na kwa uni wobo kiewe dia twena ithimo ina chelembo ithimo sia usia kana kanza yesu rembo lebo kidimo geta wa papsmia kidimo giukela mondo muka kuma miaka 10 na kuindo ailembwa aidimo kidimo kiu kendo chambe na mondo muka abya miaka 40 mwewe ilo kimo chambe yambe ikana kaza bena dina yebo utumione tene siduzie da chambe ya ikanza na namba kwa mbe yarone de no su do idobo na endo amino di mwayambe kila miaka 3 waile ndo idimo ipotie na pasu za kila wana gabe na dina tu mitena tu sangana Ojo katika kanza sio lembo kejekwa. Na ndo amina ba mondo ede wanayo. Na ndo aniende temuno. Uiti ndo mwana ngojonge twaweta. Wambe ni kweza kutemwa. Hii ni siu muona ingewa biti ya ino meno ya mwana onde yumu. Sawa. Chakele pesu uito swa kubebya ino itawa radiotherapy. Na chakala tu ino ya singano ino itawa chemotherapy. Maluga twa ndo muona twe matunda muno na mboka ni gadwe siane ya kanza sawa na tuweka oya maluga kwa gezome na processed sawa ayinzi yako wazindize obe twensi na sigeto ndawa ike kwale no zero kambia maluga twa isa alama isa wate ukadia kada ne mboka to waya elma mundane wetuka osiense matunda tagu ayi zindu mbigeze dasi geto yutaze ta juice geto eka kitaza kuipoa dindaza ne kwenda kanza lakini mabinango zindu sio ndega ndasika leti anangika tsike awandawa yo mabinango ndawa hizo sizao kwenda madena ndo nengete ne kanza kwa nengi bino ndingebeta na megala yitu imano twekala sinu mwezi kada noke twa kana una kada lazima mundu anjanga nyola kanini sawa
sikala andu maikani azili ila mekalele andu mekalela ya kuendeza ndo byo mekalele mundu oneka loka yoza mauna kunzana maua mweme wete kanza ndilivoti chini TV kuma utwini wa Masewani nicha wa Erastus Kithuku Nzomo.